and that's hard to beat. And that means, Chef Sydney Wilcox, you are the Chopped champion. Congratulations. Yeah. Yes. Oh my gosh, it feels so amazing. This is week 1, and I definitely have a long way to go, but I absolutely need this win to continue on and to take them all down. I am a real force to be reckoned with. Come on over to my house. If she goes all the way, she would have completed 15 rounds? I came to get funky. Let's get funky. I think I'm gonna wreak some havoc. Those are some large cojones. Yeah. I'm super freaked out. Oh, I can't even look. What happened just then? I feel like I'm gonna pass out. This is chaos. Oh. Tala falava Samoa o a usina o ele mo tino pe fa mo 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 mia mo fa tino ino lo restala ia awe te pole e mo so soani mo oe a tele ia tova mai fa tino lo restala siaki mo po wa atoa o bepa fa maunia mo o se fa mauningo tangata no umoni o Samoa pe yo le pepa fa nau tu si fala o lo o ngapia po se tu si fa maunia e fa ai lo ai o oe o le sitsini Samoa. Lua, filifili po fele anga vai te whaongaina. A whape o oe o le matai, e mawhai o na restala i le nuu o lo e no fo mauai, po o le nuu o lo whape o na e matai ai. Ai a whape e le eso matai, ua na o le nuu o e no fo mauai mo le ono masina pesili atu e mawhai o na e restala ai. A e fia restala i lo swafa matai, e mo o mia lo pepa matai aloa ia. A e fia restala i le nuu no fo mau, e mawhai o na wha mau ni ai vaenga nei. Tasi, laisene aveta avale. Lua, pepa lisi po le pepa le whanua whaatau. Tolu, pili al vai po le pili on moli. Po se pepa tui ua mo na whailunga ina. E mawhai fo iona e susu watu i whale restala o lo o anga i atu i tua. O lo o iaisu i eli ima tamaitai o le nuu. E mawhai o na wha maoni o lo no fo mau. Monisi whamatalanga wala au mai i le laina vili fua valu o valu wono valu solu. Pea siasi mai fo i le tata o ofisa o lo o moli nuu. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go.